Kublaya pi warok I pralok ki was nyau suk wo up ki kubor wa pala hau new channel. Ki kubor wa pala ki wa kwa open nyau chapi. Wada yo ya I video na ke kamera. I video wa penyu wa chak bam wa yimpa namo swimmers. Ha ka shark rong le ka wa heb ha Sydney Beach ka Australia. Te tons dang I chiki kubor. Ha I jia wa pala I jia wa yoma. Wada ka ka shark rong le ka wa heb ha. Dangoit ne swallow ko ya ubru wa yimpa ha Sydney Beach ha Australia ha ka tu kasngi Wednesday. Iti ijia wa yoma I wa penyu wa bam ka shark he ya uti ubru da ring ha ka kamera. Iti ijia da jia I ha Little Bay area hei wa kinong panlaj im namo ki rescuer da chem ki ya imet ubru wa sa chiteng don hi hadin chicken ta wa da report ng kong ya iti wa jia. Na ginong kwe da report heya to wa iti ijia de wa ongkam ni wa ubru da cha bam ha ka shark we da cha tan chapo ha ka te ka shark we iti I video wa yoma heya to wa iti ijia le da ring da uti unong kwe hei por wa bam ka te ka shark he ba ya uti ubru kat kam wa da report da ki wa patay kubor ha ka Australian website news.com. Ha iti I video wa sakyat uti uwarindas nyau iwa ong uwada ubru wa cha bam ha ka shark we to le ka shark rong le ka wa heb ha. Someone just got eaten by a shark. Big great white, that's a great white. Oh man, oh no. Kam wada yu pi ha kani ka video wada yo wa ring da uti wa kwe da yu I wa sus nam ka hei por wa cha bam uti ubru we da yu ile wada bon ki sim ki wada yalang ha swin sodong tawian hei ti itha wa bam ka shark ya uti wa yimpa. Uti unong kwe wa ring ya kani ka video da snyau I wa ong ne kabay uday wa ong. That's insane. That's insane. Kat wa ka won ka kantay da snyau I wa kabay ko day wa ong. Oh my god, what the? Kinong panlaj im namo ki rescuer daya rush namo daya mare ki cha iti itha wajia kamte hadin wa bam ka te ka shark ya uti ubru hei por kam waso chiteng ijan med hakatu kasngi Wednesday hadin nei te ki pulit ka New South Wales da chem ki ya imet yong ubru I wasa sa chiteng don hi depte khang wot ki ya ka Little Bay Beach. Kat kam ka report wada yo na ka New South Wales ambulance spokeswoman da ong wada si bha uti ubru nei bha wada jor bha wa mansu u kam te mi de ki wo le I wo yarab ya o hadin wada poi ki ha iti itha wa jia kam te uti unong khui wa yo ya iti wa jia da ong u wa iti ijia wa yo ma I wada jia ha ka te ka beach da jia I hakmat yong o hei por wadang khui u hei wada yo u wa bam ka shark ya uti ubru depte tan ko ya o chapo Ka report da ongko waya kam iti ijia da jia I hakasin wanongkong nado usnem 6,000 khandes pan rupaule. Uti wacha bam to uwa lip hausan snem irta we to u British diving instructor namo uwa sika yimpa uwa da tip pertuit kam u Simon Nellish. U Simon Nellish dale training uya ka Malabar Ocean Swim hei por wacha bam u hakate ka shark. Kam waman kate hadin wada cha bam uti wa yimpa da khang no ki ya kate ka Little Bay Beach.